di desa nama waktu itu hangga tiga arti pun hangga arti kan tadi aku so orang kalau bures pun fudurat tergabung itu besis kode lecah kabajun raga sehat tu makaya tetap itu mereka sa akasumas kan sebut itu orang mau pehenif mau tuman aka bandi orang kalau fudurat itu macam ni mama jolu masalah magala kadang besis sabun mati kapso orang kan tadi di darat belum selesai berarti sebelum orang mati dia kofoso intani afanata ada akah beratuf cara bani afan mau kiantis afan sumari afan araba afan arari afan amara TV afan utana fati dubataman dumahu seret berarti dubarcu satu nama kunis baru afanata hedun berawan wanu suf dan deti ini kamu sampai sandaran akadabla dia butuh goti gaste sa kofoso intane Abu Bakar gofta fi warlo adalah sukai sitis namakena anda kabu akate waral isabekan karaka mamur ko pefan ragabani fitilan bara ko sagal shanta misagal tedawa sene bara ko sagal jatami lamanti ali shabbo usmail mamariki gameyi adda abrakallo khawali tahun Aku so uji bekerja magala di dawa kesat undesan yotahu bandi uji bekerja undesuf nama koda buddha bahadevi nama yang dia kama hasil itu setiap waktu orang mau berusaha kandang kesuatu wali kulluke sene cuma hangga buta seperti kau kambar yotahu umumaru nama abe kutahu satu tubatam awalkan nama hawi buta kabufi hawi saat hintan hawi saat hintan basuf dan lebih hebat juga menjadi akhirnya figuria warna putih samusa banyak fatinawan tadi berreformata kosa film itu walewan biro ala biota ala kanon rufa tuh wadu busuk hanggap tak fatina kena udufi hanggap tak jawa akhirnya mau busuk sahabat pun dan demi tuh walaupun serba Abu Bakar Musa kawaliston hedun serbani tuan yada cundan dewa isan ke samrasni dokter kabaja artis alibira ali shabdo usman muhammad yunus abdullah jifi yun abdihum bagana honda dewa walawan ali sirbefi umat berat hidup tin jalan umar ke desa sirbe ini abdi sirbe ini amat kidaf ya kita mudif sirbe khasunda dewa kunis ya hunde bareda ya fi tabi daga azala jannata मेरा विशाल लगा अमले दोले कोपा कोरन इफ्ते अतदे मुफखानान दुबचो दतबे अतनान दुबरनान सिमर बादबो को गदिते नितखा बालवना का भी सत्य से अलखा हियादिनी यानना मामदा मा अखना यादा हेतुरा अवगर मोथुमान गाफसी बांदी अफ्रकलोफी उर्जी बखता एगतुफेस हरकमाना पे चले सेंतेनी अदोले जिदम सदी बरा कोसगा तोरबातम सदी bara kosaga torbatam isadi oromota bara kosaga torbatam isadi kesa radio harsene saganta afan oromo hojjechuu eegale achittis hojii isaa itti fufuudhaan raadiyoo kun hawaasa biratti hedduu akka jaalatamu nama godhee ture sagantaa kuffaa torbaanii tan takka waliin kofadha jettu jalatti oduu durii hibboo mahimaa isaa fi goofata miidiyaa isii dhiheessuudhaan cakaptoota biratti hedduu jaalatamummaa argate sagantaan isaa tun oromoo biratti jaalatamtee namni hundinuu kan raadiyoo hin qabne wal bira dhaqee akka caqasu isaan gooti dubbiin tun garuu warra oromoo fikiisa dhabee hirriba dhoorgiti adoolessa 12 bara 1969 akka lakkoofsa kabajatti Abubakar Musaa gaazexeessaa jaalatamaan hayyuun qaroon sabaa hayyuun qaroon onnee sabaa isaa mangaallaa godhattee gurri isaa dhagahuuf nyaanyaatu sun galaafatame nagayumaan isaa istiidiyoodhaa oduu dabarsee bahee karaa mana isaa deemu waraanni hidhattoonni dargii karatti bahanii rasaasaan ajjeesan nama guddaa yaadatamuu qabudha jechuudha. Ijara namni sagaltoo